Amen. Nilisema vitu tatu yenye bibi ya Potifa alikuwa nayo. Acha nikwambie kitu pia kenye Yusufu alikuwa nayo. Yusufu alikuwa na destiny. Ndio kitu wanaita nyota. Alikuwa na ujio. Amen. Amen. Mashine halo. Halo. Acha nikwambie, kila mtu akizaliwa anazaliwaka na yake karakteristiki yenye iko special. Ndio. Anazaliwaka na zake karama zenye ziko special. Anazaliwaka na nguvu zake